Sanong kaswabon kumadatid ensanan kano misisa to kapad iswang samayang. Kinarahingan di asundu iswang kerjaan sorga kon sikaw kasari dat sakadungo isang batimpo diti nga insan pakagud atimong yahay mayad kay saniti kon sikaw dat ramutan nagi pakinangahan di away andahay nagi ipanambarasan da imbulayan manahak kasari dat ay papagirot ay kano papagirot at katumbayaan dahay kumadya. Tinasamayan dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Sanong kaswabon kumadati din sanan. Puji Tuhan mantadat panghakan di siyo gisambot kaswabon da bayno nga sangi miyaw kasari takopo. Kaano kasari takopod kapag yampay di iswang kakaisisan dat sambayang gat kaswabon iti. Miyampay da tulud panambarasan da bayno iso pangiwaguhan. Mantad ko iso pangiwaguhan kalat ay tulud dati di ko sadop nga niwaguhan dadi ti kayo nun ilo di anaaw dadi laturas to niwawaguhan nila pangito. Ngaya di atuang-tuang di hitig kapitim banget katarangan nila lampung nila. Isa pangiwaguhan kita dati ayat iswang ke kitab Nehemia buk kawalu ayat kawalu. Nehemia 8 ayat 8. Nogi Yesua Bani Serebia Yamin Akub Sabetai Hodia Masia Kelita Azraya Yozabad Hanan Pelaya yolo na patinga tulun-tulun da Lewi iya mga papatudok da Taurat iti kumatulun da tulun-tulun ngai dadamot tulun-tulun idi paingkakat ta ihirid kinayonon diolo ina padihit suang ga kitab idi Taurat Allah nga numan polombuso miampay atarang miampay nagid manahak dot katarangan gisombot norotian diolo. Nehemia buk kawalu ayat kawalu siam. Ailan dati dadamot piningkakat kagu taika numan kagu paturidongo kota Yerusalem nagi it bait suci saira napohdot ay napongo Nehemia iwowoyon ngai nga haradihot kapurimanan diolod ay inapohit bansa taiko it pananud da kinarahingan antakan idi nga perlu dot man tabiso. Ezra ahli kitab suci antakan idi paingkakat tinimungan na sana natulun di polombusan di siyo karait boros-boros sa kinarahingan nogi mantad da buku Musa 5 buk ikapagulo mantad dat kitab taiko it kumendatid Taurat. Dadama ta inapadi makikinangaw ngay nga korongaw dit pason-pason nogi nunu na pwet peraturan di noretan dahiri buk-buk idi
ginawuh nu po di dialog nga nongasudu terharu nga ay kabagalet miagalidi deman tomod polembuso man reto ina po di tulun-tulun da lewi nga manguhupi kagumuan dot mamarati miampaid popoilo papatarang nunusuang nunu kamoyon nunu tamodon idit panambarasan ko Santabi Columbus mantadot ay ahli kitab suci. Iso na pohot kakitanan datid montok iati sebagai pananud da kinarahingan da timpu da bayno nga harodalo kamoyon dot pentabisan umat-umat Tuhan. Paingkuroh giati kamon dot pentabisan umat Tuhan. Ida kayod asaraw. Teko ida kaud aga-aga nunu giati pentabisan itid montok kot pananud da kinarahingan. Harohot isoot koroitan di asaru dati dot iwalon. Iso na po nga pentabisan tiso na pakago nga pangurapan. Pangurapan. Itinaduhot ait borosot asaru datid man guno kapisoli dot mamaguno. Pentabisan ko pangurapan. Nga haray mamaray tet sakira na patulun nga inapahit gunon nga pangurapan. Nga sakira na pod ay benda-benda niagal kebangunan gereja pentabisan ka. Pampaingkura ka pila lagi. Haray nangku dot inapay pentabisan idi nga akontok tika akangamot gunon dot montok katulun. Ampaingkani kadaw pangurapan tu kangami pangurapan idi dot gunoon da montok kebangunan. Paingkur madiri. Nga intangan na padati la tamodan pangurapan ko pentabisan nga inapay tamodan dadhilo nga haro da kaperluan dat iati na po man kago iwaguhay pangiwaguhan dit karikatan keberadaan kehinaan dati kehinaan dat kumakinarahingan. Pira-pira hot milo datid o kita dahilo montakitit molahingay haro hiit perjamuan kudus tanudan dati milo itu komoyan datid isoot pentabisan dati kumakinarahingan turi ti kamona perjamuan kudus perjamuan suci. Sakira na pod irihom haro hi kayanan dat lain buat tahun-tahun nod ay sa perjamuan suci. Haro hi manikid sabat da perjamuan suci. Terutama na masitar. Turu na paggereja kaubasan di gereja nga pontokon dati perjamuan suci dat korikatan di masitar. Turu dihit turu gereja inturu ni masitar perjamuan suci. Mantad pod gereja ko iso ko duo gisa mo ay nga perjamuan no po. Paingkura ri. Sakira na pod iya di nga ay di kampay tanganak. Yati iti dusak-usak
It ayso tay ko kanud papaharod perjamuan suci nga komo na badim um, alayan takadila kamon da pantabisan da sagiranad iri ot pawayaan nati. Tumanod na po dat ay kakitanan tokod muntak kidibaptisan nga haron nagyan det maging sunsugakod ang mga kanon dadit roti ang manginumbi anggur. Tu diri milad tilambuson na pod mga kanit roti am anggur. Naku ramari tu manginsugakod tuho ti mati kaperi tapat kapiyo. Nunhudi kapiyo tamadon dat maging sunsugakod. Pinapandit kaubasan natin ay akitahom ina pa yung maging sunsugakod nga iso ot papakita da haro kasiribawon da ginawa. Tapo ti magyawak mantad ko kasiribawon na ginawa nung kasap ko manginsugakod da sa sangulon. Manginsugakod da sawo? Ay ajarahan mo ti oy. Yoho nga yu di takoy kaumbal. Ay kaumbal ay. Suway ko manginsugakod da antakan dat perjamuan suci. Nga milo takay borasan dat ay ako no na dihot ay itinapakaman na manginsugakod da akawas ginawa no nga kano kay bo. Nga napapabuga-buga. Sakirad iri kapiyat ay ratian dati lah. Nga apuri manan ni bagya dati rin tapat kapiyo. Haroy kapiyo hot kasiribawon na ginawa no antakan dit minsunsugakod. Nga haro himandit pauradit. Haro himandit pauradit po manginsugakod da tulon da suway. Akon pondod haro nondohit tamparurul. Haro gandas-gandas. Haro hisakit ta kulit. Iri nandad. Yadit no kadidamalay gali ka. Gali. Nga sahapan no po. No kadi Jesus kumadi Petrus. Saira na pod papaindalan dit pembasuhan kaki nga nakura tu aman na santinan kad i Petrus. Nga oborisi kaunondo nga akon ko insanan gakod. Gakod dadi numan borisiyay. Asano ngi kaubasanan da tangulon dat apako da pom insuan pagakod ka nakuro. Tu itinapagyagakod nga mimpanaw. Pukul 7 ka minansu, pukul 10 madop ko lagi. Mimpanaw ko, mimpanaw-panaw, maganu-anu. Iri na din, ila na padigakod nga manlihungay. Nakapansu na gihatinan. Asa na ngi ba apo ko da po mga ipapangisugakod. Kamanin da tulon da asa na nga nipi ka. Nga haro datit iso ot orohiano ko'y magangat datid ay papaindalan. Iti komondot ulang tahun baptisan undia. Kumbala ko'y pinapacadang iti montok kot pira-pira gereja nga ay no rikatan. Nga isay no ko'y lad oretan nila komondot pantabisan na milo hikan teman pamusarahay man toko paindalano iti ulang tahun baptisan. Atok kom pojuon di ngai ponsuon di kago ngai ka. Piagi sombo ponsu ngai nga miagalad dit ay ulang tahun dat mikaruhang, ulang tahun perkawinan.
Wo kan paganda di paindalanan ni di ulang tahun perkawinan di nga manendo kago gulio det mambasai janji pikaruhangan. Eh, nu batas dako kinumawin, paingka. Jadi isuangget ulang tahun baptisan, mantok kagya kago iwagu hait hopodom talu batos, ikrar teko janji umakin rohingan. Nunu nunu madi ngairi no lihuan no ge kumoiso nunu janji baptisan. Kumoduo yok yok koyo nga iko sorow, ihok nga iko sorow. Jadi hari ya karohyan iti janji baptisan det sugutan kago. Eh, bobos sa ito sorow datim patumbayaan di Yesus at juru selamat. Menyokongget pelayanan kinorohingan mayad persembahan persepuluhan. Amo maguno papadagang ilu pagaduhan nu pangairi. Iriri na to saraw nga haron na padagyan na ulang tahun baptisanom aulud ta kapundod dilod janji baptisan kago. Isay na koy lod iri na pa nga kanudet mangiwago batas dati kumakinorohingan iso kaguhot pentabisan bangsa teko pentabisan dati dat mentokot ay kinoponorimon dati Yesus Kristus dagang pamasih dati. Mosono gi bo umbalan dati hingga kau na po ulang tahun janji baptisan. Tapo timotid iho nga ako ikohondomi di janji baptisan. Yang penting baptis kairi no ringi. Nga nakura dito hari jadi, hari anniversary pikaruhangan, haro hingai walay dati nga manto koy pakita bisay kago. Gereja nga pakitawisan nakura dito ay so ditik pangiwaguhan det ay nakapanarimo tako di Yesus. Perjamuan suci haro nagi nga suai tamo dan na perjamuan suci. Jadi umalay tako haro na pahimilo dat haro inisiatif o gereja man tako dit ulang tahun janji baptisan. Pusus-pusu sidandi kapuri manandat diam dia na pamagyalod di ka. Hari ko piya kaporluan di. Intangan to na polot bangsa Israel di nakatalib. Pira-pira kasadaran man tadilawayo on diolo. Porlu did. Tabisan to katit. Tulun-tulun te ka iti pananod da kinorohingan. Right na po ko miyagal ko bangunan. Te ko ilo kahaharan dati. Kami mang haro kaporluan. Miyagal po ko gereja taon piro pod ay natabi sa gereja dati. Hari tato ko na andaman isay podi puro sidindo antakan ididihoy ka no lihuan. Mantad ko piro-piro na taon dit pentabisan gereja. Piro na dit ay kakamot tet nakaruhang, nakatamba. Naruhangan nga na tirikohon. Naruhangan nga no dilo pangilogod. Dia pulot ilamidya ucapan nga wago. Hindi. Jadi, insanan na pa rin nga, hari kaporluan dat ulang tahun pentabisan gereja. Tu gumu nagyadihit no kasuang dawago. Peralatan dat gereja dawago. Walay dati,
Seira po din natabis iti walay di hoy. Ay, apo nakumbal, ay nakumbal ka. Isay koy lod taon do bayno, pamonsay ta kana did, ay batos jadwal, paingka tadaw, paingka tulan, um, makiano ta kundod papaharod ay pantabisan ruma. Iwalay dati, takoy apon lumagandad det ay jabatan panatalan nakorikot. So kira na pod magandad ta kam payong pulis sabah da mamanaw yung jabatan pantalanam sayrad orikot. Nga misisad maya det kapimpinan gereja, pasar daerah det papaindalan dit ay pantabisan det walay. Gumu na di nakatamba, tanak nga nakatamba, kaday nakatamba sawala, katamba tanak, hondia korita nga nakatamba, walay nga natamban at ginayo, nunuhit suwang-suwang natamban ngay. Milah ta kundod ay parikoton no kuma kinarahingan iswang kapantabisan no walay. Hindi. Isay na koy lumantadi di pantabisan no ay so nanda sang kori-kori det ay hiriswang go walay. Ay so no dihit. Ay, numa di to purak-purak di no kita ku di song kosodop ay so nanda ita saro ta di. Jadi gereja walay dahulu naging dadet tinantoko sebagai pananu da kinarahingan nga haro keperluan det oy waguhan iti ginawa pananudan dati kuma kinarahingan. Imbulay na di tuhot iya di na pa Dios si tarom makibaptis sagidi kago ka. Paing kukore baptisan kago. Ako'y mangunsub mo makibaptis kago. Nga kaubasan mo tidharo makibaptis kago. Wakon na pod kakuaan dat ay haro ti pembaptisan ulang nga sayra na pod papaharod pembaptisan, kumpulan, pembaptisan nga haro timpu-timpu, haro nagiit pangkotbah, ipapaharo kumpulan dat makimamahabaptisan. Jadi isay na pod ako makibaptis kaguhom tarimo ni dati ka. Tok iho nga haro na pohot milon na po makibaptis sida kagut ti. Insan na san taon makibaptis nga tokom iya dadit manu hidad sa kiram milo. Nga iti na papertobatan kagulian dati kumakinarahingan nga kani ka hatus piatus set kawaya iti baptisan. Artian ni dati bertobat na pohom ay secara pribadi ka bertobat nga labi ka sanong. Ino pagyanday baptisan di nga secara umum net iso net kakitanan det haro pertobatan. Miagalad dit mi kumawin mo. Nakura tu perlu papaharad majlis kawin ka. Moy haro kakitanan, kapailan, saksi di kagumuan at nakakawin na yolo. Nga tindalanan no pamandap ti karuhangan kani ka intangan nga tulun. Iyo kayo mi karuhangan magindalan. Paingka nagikadaw ti baptisan nga ibaptisan ni nga secara umum bot saksi det iati na panga nakita tulun sebagai pananud nakapanarimo di Yesus sebagai gampamasi. Nga magindalan dit kaposian da rohani iya imakasari. Okay. Jadi kan no nga sebab pahar baptisan ulang makimamaha baptisan. Tapo Timothy
isuanggot iti tangomositar nga iso no pamantad da kakitanan tuntutan dit okito nga piro ginumo baptisan. Isuot penilaian da prestasi pira ginumo baptisan, o gumo no pabaptisan ni ositar nga tokom. Mano po boros sad aruruhay na kanay kapangkat lah. Nga sakirad ayso katad da hirik kayanan dit susah na baptisan pengkuro ka din. Kamuan dat ay papagumo baptisan ka baptisan no ulangon no ka baptisan ulang ndia katamba no giya. Haro no gi orang kud hilod sampagunan mantad ko makimamaha baptisan pangkotbah bayaran it anggota gereja. Bayaran dat baptisan kahago. Tokay kemudian dat nakatangkid do dit didiki makimamaha na di kapitiad dilah tu bayaran ngay supaya makibaptis ka kago. Iyati na patihom inapohit tamodon kaginawaan dati nga tapot na pertobatan secara pribadi. Ing hopod kapio baptisan akon na kahara pertobatan secara pribadi nga ay si kamu yun. Haro hiit tambalut tampinay dati nga siyaw no pod haro. Impiro na numan pansuo iri kasari kaboboyuhon kaguli kasari dit ay kaposian da lain. Sekiranya aiset pertobatan secara pribadi. Ikalansanan dat itinepadan dat pangiwaguhan dat batos dati maya dat janji baptisan nga osilid isoot ay kapurimanan kainsamakan dati kumakinorohingan. Kamuno po akonik bako agat kapilo pagangatan dat ay dati lo kaswabo na bayno. Papaharo dat ulang tahun janji baptisan baris to kono pod hiridapan man ganda kago gulio it janji baptisan. Sambayangan no na dit mositar onde. Insan dat santaun nga sonongi sekira silihon do iso ay pangisian dat perjamuan suci nga milohi nga ananarun do lah. Nga sonongi ma insan dat 1 kuartal ka. Kay puji Tuhan. Handaman kasari dati batas dati kumakinorohingan. Wah, mana dati pemungusarahay suai ke pertobatan secara pribadi ngaharai kapagyampayan dati di ulang tahun janji baptisan. Puji Tuhan insanan padalo nga kanu dat papaysamo kang papagirat dati kumad ay tumanud do boros-boros kinorohingan. Akon napakairi nga ay kanu ta kanong ikadaod mangintong nga boros kinorohingan miampay dot mambasa takod man kita daw. Inoretan da hiti pangiwaguhan. Nagi kanu tako dot ay mangigit to keluarga dati karuhang tanganak dati isuangget ay bacaan Alkitab. Gumuna inisiatif dot ay pohoron dot anggota jemaat, pohoron do pastor, pohoron do misyon, moy iyati na po nga kanu takodad haro kasari timpu demaya dot ay
kabalajari leburas-buras kinorohingan. May to ko nagatango santab no po dit ay usaha-usaha dat hinggan no po gereja dati, pemimpin-pemimpin dati may iri na po nga kanud opo girat pakagud katumbayaan dati kuma kinorohingan. Tumbayaan ako no gid gumu pohot ay ida kayo dat idea pamusarahan na paingkukurad o paintalangan mo nanduli kagutit ginawa datid o sumo kuma kinorohingan. Mahita ko no paramuta irid iswanggat ay usaha-usaha dat kapimpinan jemaat gereja dati may ino pahit kaharaan dati kinohinaan dati iswanggat anggota jemaat gereja nga ogirat kasari. Puji Tuhan, pahitian ta natit panamarasan na kasabon na bay no. Ikalansanan dat ay makiano kasari takod pangahakan na kinorohingan tu ato koy alimon da iragon kadaw nga monotos nagi kadaw dat may pangimbayat dati may iati na pa nga atumpalid kasimpang mantad pananudan dati kuma kinorohingan. Kano misisa takod iswang sambayang. Kinorohingan o sundo iswang kerjaan sorga konsikaw dat kaswaban iti insan pakagud nako impupus na yahay. Piro-piro hot na may andahay. Labi pondo dat ikaray tamongi wagu da kopasian dahay umadia. Moniki dihay nga harohot kasiwatan da sumuko dia secara pribadi nga tumbayan ni hay dat kapagyampayan nagi mantad kagumuan nga isa kaguhot kanu manahakot sa kadung moy iyahay na po nga katilambus at ogirat kasari kapag isisa kasarit iswa nga pananudan ang pagisa kadungan dat ay pananudan kumadia. Tumbayan ni had iragon kadaw nga akon ko kumadada nga monota sisiyad mo gihumbaralan dat mamaratu dahay sebagai pananud mo nga mantad da panguhupan no tumbayaan ni Haidot sontob na po dito umbal lorogon nga atalibambanan dahay patilambus head pagirot ang paingkakat ang paingigit kasari kumadia. Kamu sikaw Tuhan mantadot ay sa kadung no iswanggat kaposian dahay tadaw dobay no buru-buruan dahay tindalanon ang paingkan lagi kadaw kalidasan dahay nga ay sana na pa rin nga asilid isa pawayaan dat berkat pelayanan dahinggoh na pohot kayo ng dahay. Ampunan natin sana do sa dahay iti na sambayang dahay iswang ran Tuhan Jesus. Amen. Okay, kung sikaw kumahad kinupagyampayan dati hinakaw po kapiro ba takad kaswabon daswa.